Ebigambo office ya National Chairman abarukurebuza programs za government bakwatanise na Chairman wa Public Accounts Committee Abataka ahabwa Mbarara City babiri bari muhururu yo kurebuza programs za government omucyangeeki bakathandika batushabe ndangamuntu twabireta byona twatumfiles twaheze imyaka ibisitaka tungire abakanga ngabitayo kwa mukago kwahwire hati nibo tubenza kutunga hati so case ryete ogo umurukano yana mu mahugu ya town agent kumbe ni mushika hambinga nci mushika hambinga ni nyo muntu owashabira umfezi yo kubanza PDM ari kutanduka nijuza je bintu byanje nabisyayo twabire twishuza twaheza nangwa batujanga tuyigura account shinga mutwaro gumo kuri housing finance gumo twazayo twagwigura bajya mbaza kushara emtware ebiri yo kuguma account kuri housing emtware ebiri twagikiriza emtware 3 nikiriza nguneza kusharwa miliyoni kunagire kundetera message banja ngo bampe emtwaro nshanje abaturano bagira ngo bote bine kibaganyiro mu program eji ahawa abantu abari kugaba sentezi eki nanka banke yineche ya papo niwasheme kubana hati kandi hati bakanyeto murundo gumwe hati owe humuka office zitu niyo korra no banyise bena chika naje tubuka umwako gwahwire mwera hati nkamushanga bwizwera nyindigambara namugwa isebo esente zikabazi abandi bona akabatungire nyakayizwe nokantara tungire sente na birangire ati muri mushwera bakazi bingi titukubaha sente shino ndagiro kushwera ekitogaga kushaba cyazingaye tukamuha transport yo mutwaro okajumuhera kunanga Mbarara ukajumuhera bashara sente zo marema bashara kangaga akumutwaro kangaga akakugira ngo zinde zazayi akagira ngo yongo amhero ngukuza kushasha ngutingiza kuzabasa Munanura Desderio chairperson wa PDM Sako hamwe na Karuhanga Demiano oryomuruka nibo bari kutunga mwaka kumu kandi bahungira urukikoro oganyenda kubahamiza we bintu yone nuza kuterera obane benda obate bakugira ki kandi wa mukaganye nako nibaraganisa ngunyiza kubandiya konga ni manku yatandika nyoto bakanyetaga ngwizo swizime form yone aba office of the national chairman bashabiro kwihama kacikwaka Obwegyese kandi ngo bija kushitamisa urukiko rundi okuganira n'abari kutekatekwaho kuba batambigize kuba umwuga agwo kugaba sente za parish development model we narimo niza kushaka bajyanga bine evidence sente zabaye ibere ekizibiti azigarwire gasha kwa Susan Charlesima.